Zdravo svima, ovdje je Cambridge LPS i danas sam odlučila da snimam moju LPS kolekciju. Ali prvo sam htjela da vam pokažem, napravila sam svoj studio. Evo, ako hoćete da ga vidite. Ovo tako izgleda i ovo mi se sviđa kao duga da je tu. I hajde da počnemo. Ostala su mi još 4 u sobi, ali oni su sa nekim setovima, pa zato nisam mogla da ih izvadim. I ovo je jedna nova stvarčica, sad ću da vam pokazati. Mene je jako slatka. On kao mala knjigica, prilazak. To sam juče kupila. I to bi bilo to. Zdravo!